umuntu ulandele ngabantu kanti bancandela nje umculo wakho akhoda bangenile sangenwa lwengugenwe mawugelwe uyabahlola omoya unalento it's a discerning spirit genwa zisengela thogelelini abayazi imfihlakalo esiyabona alibonge igama lenkosi ngoba kukhona abantu endaweni yoba baliveze ivangeli isikile ngabo abayokhasa abantwana abangakholwa bazawuyapha abantwana yena ibhathule uphela umjolo ebandleni likaThixo singenwe ngoba uJehova akahlala endaweni emdaka baphosile abantu abayesokweni kanti njengoba bekhwele nje ukhona abathandana nobani uyaziwana ubapha usejedes molweni magospel ubasifuna ukuhamba noThixo masebukade ubungwele inkonzo iyobahlukana nesono le inkonzo futhi nase ungenile awusiceleli ukungenile sithi siyabona ububuka unxibo crocs into ezigawule ihafu yemilenze asengenile ithethe nawe uthi usevekleni uqala ufuna ukukhetha abaqoqi bakho ithi behamba namamela uzawuya ecaweni bazawuthina abazalwane awungena unxibe lento bazawuthina abazalwane xa bedibana nawe esitratweni uliliswe ungabikho mahluko phakathi komntwana Yesu nongayena Yesu bonke bese ngathi ubona amahelo ngathi ubona nomuntu kaThixo bona nomuntu kaThixo uyawubona ecaweni bedingamasi uba ngathi lo muntu uyasindiswa hayibo udinwasa njani umuntu osindisiwe ngoba kwexesha abanasibele namantombazana ayabasa ukugcina integrity yakho sunwasa umbhedela unwasa simuvuyefuse uthi into endingenile ungathi into ekwenabana ukuthi into endingenile yiyo yebhuti wami otherwise wena uyabhekeka wathi into endingenile wena nendoda elihulanga elaphezulu elikhopha kwesifuba yabona ibandla kaselimdaka ibandla abanxibo qoxe bahlala efront yasa kusemudakeni lokungayiboni inhle yona kodwa umdaka useziyakho ilapho ngoba iyakho ihlala lekhini oh hallelujah ngeke wena mshumayela washumayela molweni bazalwane awazi ufuna ntoni langa ifumana ngezweni ngoba nasi kule ujola masiyazweni ama bazalwane we are representatives of heaven we are representatives izolo alijoli alihlebi alebi alihebezi ziba namakhosana adekoze bandlela kuthiwa ngobanana amadoda nomfazi iqhwiha liyasebenza ebandleni
umoya adumhlabelelo elodinga lamadinga silikwaze silibanda alesi iproblema libanda zifele zifale bekekile abengina khona umoya zifale zingathile ngoba isihlebe sihlebe noba sesitwele ibhuku sinentshebe sihlebe Solicito esto. Oh, ukhona lo mhlaba. Awushisa. Ungabe isimo. Ungabe awushisa. Ungabe isimo. Ungawufihla ukuthanda amantombazana bakho kodwa thina sihamba ngemoto imoto sihamba nazo kana asihambi ngazo emini nokudibana nomntwana webandla kodwa usilisiwe uqinisele kone yikwekwe noma kuthiwa wakashwenza uzakekana akakhuthalanga uzakekana ukhuthela isifele kuthalaza isifele kwelibandla akujola kwelibandla abazalwane akunwaswa awunwasi umuntu osetshadile mhlawumbe u-understand awunwasi umuntu osetshadile sabantu abazala sayisabela wathi mhla wamkela Yesu waba ngumakoti kaYesu wathi mhla wamkela Yesu waba ngumakoti kaKristu umwasa njani umuntu haleluya 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 sikesakhoza nedlavini ithi inemyeni ithi mina ngiyambona ikuyelo akhombo mnye kwanapha ebandleni dala sishumayela uMoses wayeba nexesha angazi nami lokho ehlathini ebandleni lakho kodwa ke yasihlambu ukuthi siphelile inhlambu ukuthi sekona inhlambu siphelile dinento ethi noma bangcwele hlabazana inoba abantu esikhonza nabo bangcwele bonke uzambona xa ingene esilengweni ngangaqala ubaqala thina ebasala mina ngizothisha ndomongameli Oyaka baweshisile umlilo ukhona lethu kumele nihambe lifundisile bona mna ngiyaqasha lethu wake washumayela etabini batata washumayela wajika wasijonga wathi abanye bandijonge ngamehlo kufela uthe madoda yashumayela umongameli bazalwane efuthi bami yashumayela umongameli ukhotsha yashumayela umongameli abanye bandijonge
ngamehlo okufebe. Thixo nathi nakuwajonga ngafike emdaka ubabiklas xa ndiphuma ubabiklas ndabe nkolba ndileqemishini ndiyochaza le nto ayiboneyo ngoba la ithethayo yiyo ndiyiva phaa kum. Andisenamehlo ahlambulukileyo, akona mehlo esinwaso engathethayo ngumntu kodwa amehlo athethe. Ndihlala nomntu wesifazane phela umuntu unkosikazi yena xa bona basahambi kakuhle apha kuye awusalijogi ngamehlo obulijoga ngawo. Ndisafika kodwa yena ndikhumbula ngamehlo othi ungathethanga ibe ngawo ajoba kodwa ndiyathandwa, kodwa ndiyathandwa, kodwa ndiyathandwa. Balenda kholwa, haleluya. Yamdama kahle, thanda into yakho, thanda into yakho, thanda umuntu wakho. Ngoba ngefika December ndizabe ndina 20 years ndile nkosikazi. Asiwaletha tata yalethwana umele phambili yema, umele phambili yema, sizawuletha. Jesus, Jesus, hathi into yakho letha abazalwane izawuletha ningcwase xa ningabathanda abantu benu. And appreciate your life. Igama elithi kukolo makangalifumani ngaphandle awalile kholisa. Ayikho into ezile empilo esilisa ngathi ukuzehlisa. Indana abantu babafuna ukubona waloxa inkolo yasifungula ukuphethe ichokolate. Ufunda uba ngabeka uhlaphe uhlulwa ligama elinye. Uxolo nkosikazi, uxolo. Athi ayidibene amankosikazi ethetha athi ye akanayo nento ethi angamosha ncame, akanayo nento enye ethi akathi kuxolo. Angekho uThixo abesemhlabeni ekube igama elithi kuxolo. Igama futhi elithi I love you. Elithi nkosikazi I love you. Mangalive uyalifuna lani kade likhona lachonaphi. Uthi haleluya, uthi Yohane thina le ndawana uwile uthando loqala. Ahambe nawe esasibuhamba nento kanantsika athi xa ethetha ngayo kwamanye amakhosikazi aqalele ukubona ilakhe engakanani uba ngaba njengamnye nam ndingabe laa ngxabano ephaya yingoba asithandane. Ukaqonisa sikhele lapha ekhaya uqine umuntu ehlulwa yindlu yakhe. Hey, haleluya. Uzawuthi masenzeni yeye mankosikazi ezinye izinto kwexesha ziyenza ootata bangevi kamnandi ubona kanti niyalinciphisa. Umyeni wakho wathanda wena akathanda
abangomane abangomama benabantwana abadala bathi khawuthatha ukudla uzonika utata there's no respect. Whatever, sir. Uyisa kumle. Wena mankosikazi awaziyo ukwenza umphokoko kwizinto zename ezibethekile. Uyazi nami? Inezimpeke. Nalo umphokoko ubethi naye kwenzeni. Agqibaleke icebe. Emphokoko phela alifani. Tata yena. Naye akwazi ukuthini. Seyikholele ukuyokwenza ikwenye kwendlu yakhe. Kufika umkhwengu. Udlaba unikwa ngesandla. Kufika umkhwengu. Ngexesha liphaka. Phela nomfundisi malazi. Zimbasha. Ngeke uthathe ekamereni. Sivalelwe zonke izinyanga. Ayonanda ekamereni. Uyawuzifokudla lo tata. Akazuqala kutata wakhe. Uzawuqala kuyamfundisa. Athina amadoda ngathi mina niyojola kwelabakhe. Ndibona indlela endihlonipheke ngayo xa ekhona la tata. Yabona mina ngingafeni ngakuthatha. Masiqale mhlawumbe inkosikazi. Asizohlambulula abantata qala. Uyabona ke tata uyaqala. Omosatsha uyaqala. Angeke zolugqibela xa uzawulalisa utata kodwa inkondoda yakho ilala ngogroup anisaba noba ngogroup nibathelile yabazalwane haleluya yabafata nisazotshata amakhosikazi athandwa njengoba umuntu wasesesezweni uyafuna ukucwaswa seyephakathi ungabuyeli ukumcwasa sephakathi ndiyasebenza ngokuyasi ukuba kukho imfesane nemfefe verse 5 yibani nale ngcinga kuni yibani nale ngcinga wayena kuye uKristu Yesu yena wathi esebumeni bukaThixo wathanga uThixo akathi ukulingana kwakhe okunoThixo kulikhoba usuke wasihluka okukhukhumala kokwantoni nikwenje igama encane kwathiwa umshumayeli wabeswa phambi kwabantu umshumayeli kwathiwa kuthiwa umvangeli uyaphathela iBhayibheli sana abantwana bazophathela bazothatha iBhayibheli ekuthiweni sithi thina lebazolunani umzalwane uma sekumfundisa ibishop xa engena kufanele phakame lokho ibali kodwa ke baba senze sototota izasilahlisa kuThixo lento esiyenza kuba siyohlala endaweni yakhe simshiye ezantsi
siyohlala endaweni kaThixo. Yes. Nginomfakelo amababazana okayibeke into ayibeke. Athi kodwa Thixo ndiyayazi lento ayithetha. Wena ntethetha ndiyayazi. Ngokukhona umuntu oshumayele uvuba uyamphilisa. Mfowethu. Walithenga amehlo abantu. Abantu asingeright. Ngelo xesha inyana yiyo uyayazi. Uthobeke senemali ngoba nemali ezisi imali. Kukhona amabandla alawulwa ngabantu abanemali. Umfundisi akakwazi ukwenza nenye ngoba i-real leaders zizawubamba imali. Ngoba phela sengile phela sinale sidlile. Hayi xa ithethe ngomzali ubani yiyo masaba. Vela kwisam nobile ayamkelo akotosanayo bayiprodusayo bayibone elibandla lakhiwa ngabantu behlala. Lakhiwa ngabantu bela uJophiliza wayethunga isihlabo aziqokelele zibela phakathi. Yathethe into yasezulwini, yathethe into yodele kwisango eyamkela oma-2 rand oma-5 rand. Yathi indoda hamba hamba uthi into yasezulwini. Oh bazalwane, efiswa sibamba nekhohlo. Baba sibamba nekhohlo. Ngoba into ibandla lethu zibhekbhetha. Ngabantu abasihlebayo xa singekho. Sibambane ngohlobo. Amtheko yalishela sawusala amadoda. Abe yilento esiyile. Ngoba ke umuntu angazohleba uyazosebenza ikhona azomhleba ngoku. Makakhangela abantu bokuhleba. Sihlala enkonzweni. Sithi invited. Aba bathandi aba bamenga umfundisi, aba sintshaba somfundisi. Kunemfazwe ebandleni elinye. Siyaphi? Siyaphi bazalwa? Uyabona yonke asebekuphukile bengasafuna bazalwa. Uthi ushumayela kube khona. Uyiqala zindlu yonke. Uthetha nalo khona. Nangu naye. Babona bemane bokwaqula. Kuyangconyelwa. Udle umfundisi ebandleni. Abo bantu bafuna intsikelelo. Bazayiva. Kwakhona amadoda amakhwebe athi uDavide athi hey wakhupha amabhele welisha wakhupha amabhele amaqwenga ningalwi nabefundisi washumayela ngoba kathakujombe lento ofuna babe yobe yiyo mpase umfundisi wakho base khona umhla athi umhlabelelo he will understand and say well done. Uthule aklazizi andinithandi thina lento edongazelayo yabona yakanti basa thina lento andihale ngoba utshintsho ndiyabi ya bamjabo ndiya
noma ngifuna uzawuthathini andikathi shumayela andizulu wayekho andizulwa naye ndibeka into yasezulwini ngoba ungake ulimoshe ibandla lakho umuntu oyiwona ogeza ebandleni ubethe wonke umuntu osebandleni ngokumamelana bazalwane andize lapha ukuthi abantu bayifokoza uza ingozi ekufanele siyiqaphele ugezelwa lilungu ebandleni awunasibindi sokuyolichaza emalini yena every time ufike ebandleni ushumayela uyakeka ulona lo I want by demand umuntu ufike endaweni abocingo wawuthatha isiqhele esi-right yamkhupha bamana ufike endaweni apho uthi ndiyamkhupha uthatha bawutsala uthatha injani uyambona uthatha injani ba ubanjwe ngabantu abangaphi yiyo le nto Jesu wathi xa bebetyalile bathi abafundi bakhe sibona kukhona nomdiza into lesingayityalanga sivumele soyinyothulo uthi uJesu mamelana lo mdiza sowuthandele uthandele ngengqambo nizawuthi niyothula wona kuphume naba umthandazo ongena amen oyini Thixo amen kuyeke kukhule liyazi ixesha lokuvuna liyazi ixesha lantoni sinabanye bapheli ngasabadothi sibayamezele beleuza benjalo ngoba leyo bathandele kuya abantu uzabe somkupile eze one by one kabitata umfikela ubani bakwawuthempelini abantu bayacomplain apha phandle tata bayacomplain apha phandle oh hallelujah sinomoyile sinebeti tata ofele kophamnya senvala kweli bandla laseAtlantis umuntu othi akayazi nyani ulixoki nekungenzeka uba uyahlalisana kwibandla wenza into ayaziyo uba it is against iprocedure yebandla uyabona ngalo uba kulanda ubuhlala kuyo before ufune ekhalabhula okanye ekhalabhula une-girlfriend uthatha isihlobo bakhanga uditshe yona uba uyayiba aweleli thala isihlobo webela wena ithi iBhayibhile akekho umuntu abathi abazali bakhe uphelele ezimuntu kube kupheleleza amazinyonyana umphefumulo onayo uyezogwe sinazileli kwelibandla laseAtlantis abangcwelanga bonke kodwa bakhona abangcwele kwelibandla angeke sibalimaze ngenxa yabo abangabasesiwula abangazi bakuyiwaphi sinengenya mandwa siyevana abefundisi lithi
nibathande. Siyazwana bazalwane. Lento uba uthi upeya i10,000 xa ukhupha kweshumi ukhupha i200 ucima sisibusiso lonto. Ufanele uvulele incwadi kaMandakhe ningamephatha na uThixo, ngoba abanye bayenza amasibongo esithi usipayitha lo mfundisi akazudla imali yami. Ngubasket aphathe 20 rand uyasebenza andiyamazi umfundisi akasebenzi uthomeke kule 20 rand. Abadala baqashiwe ile nkonzo. Awukhuphe kwabandla oweshumi ulwa nomfundisi uthi yes ndawudidandilambile nandivusha ndadimaliwe nandiseza amanzi nikisawubona because kwayibata zikhuphe ishumi nditsho ngabantwana besikolo abafumana NSFAS wena uyaphangela ulisela. And ayifuni into kwebelo wena uthatha nditsho 2 round ilahlekile kodwa uthi umebele 1000. Ubumazi baphofa la mandla nocinga unawo wanikwe uThixo angawaswitcha kaita ungakhange ugule kodwa nje uswitcha amandla akhe. Kodwa ethela ukuthatha lo maminyava atibazalana ndiphinda siva ndiphelela nje ndangakwazi ndokuthi ukuhleka mayintolo ukuthi kodwa ndiyakwazi ukuthetha kodwa ayithetha kodwa yayiyelelana kule nto kodwa akodwa ndiphakamisile kodwa ndiva ndiyoyo kodwa amandla xa sigoduka masiyowenza inkonzo. Asigoduka uba sifuna le ndoda esihamba nayo kuthiwa kuJesu masiyowenza inkonzo. Athi oyela bazalwane inomhlobo wami ongumama osejobeni uresign emsebenzini usebenza funa umamelisa amaqolo usikhupha kweshumi so upay 2,000 ukhupha 200 upay 1,000 rand ukhupha 100 rand upay 50,000 ukhupha 5,000. Uthi lo mama tata imali zami ziphumile ngifumene 1 million uthi guess what usathane bese lishumayeza ngathi sathane umixoki nokusebenza ngayo ufumane ngezinyanya ndawufumana ngoThixo ndayikhupha 100,000 ndayisa umfundisi wami ondiphethe moderator wayisa 100,000 wena uthethe 100 rand. Uzaba kumfundisi yini yanceda sekufanele wena mawufika pha ubuzwa ubetheni umongameli akethethe kahle ngomhlobo umfundisi ubethe uthi ngenye imini tata inkonzo yami enkulu kodwa usho kuphansi kakhulu une-professional uyena mntu onezifundiswa kakhulu pha ebandleni uthi azidibanisile 10,000 izishubi zabo. Amen. Afumane icebo komnye umfundisi athi lo mfundisi makwenziwe amaphepha abhalwe ungalibhali igama lakho bhalisa isishubi semali yakho ube 200 bhala 20 rand yakho
nonke yenza inyani phambi kuThixo. Uthi xa eqokele lezokubeka apha bebala kwafumaniseka into yobana bamshita uThixo nge-23,000 yonke. Kodwa yini bazalwane? Ngenye imini uzaba ngumfundisi. Le nto yenzayo kulo mfundisi okuphetheyo izawenziwa kuwe. Khona umfundisi ebendicenge futhi isekethe. Ndithi anasekethe kapha. Ngoba indawo nendawo wangena kuzo zifika imali besiphezulu ziyithobe. Indlela wayenza ngayo isengumzalwane. Ngoba uThixo uyayibuyisa into endawo yenzile. No, awukwazi ukulima itamati uvuna amathanga. Especially kwaba abanehlizitho zinganga abazalwane eDepartment uhalelwa zingelosi izinto abazifana abafanele bawuniseva ngezwi nibaseve ngabo bonke okuhle. Kunabefundisi abenzelwa nditsho kwa Christmas. Uba bayayenza abazalwane andicela tabetekamuntu ndiyithethe le nto. Ubafuna niphume nigcwele. Inyani ndiyayazi. Xa begqebha ngoDisemba once ayifumane ndibe lapha ephakeni ndikhwela ibhasi emalanga ukukhuphile phofu kweshumi ndangena ibhasi isele ebhasini lingena nemali yalo plus nemali kaThixo. Tanoba ngikhawathana ze ndineshori namhlanje siyophenduka. Ithi iBhayibhile kokunceda nozuza izwi lonke ugqiba ulahlekelwe kuThixo. Xa ubeka esikalini uThixo ubeka izinto zakho ngoluphi omkhulu kuwe nazo uThixo nazo noma ungayithethi kodwa isenzo sichazela kakuhle uba ngophi omkhulu ebomini bakho. Thandaza nobani. Baba wethu namandla wonke, moya ingcwele, moya othembakalayo, Baba vusa inyaniso, vusa inhliziyo ezinyanisekileyo eswini lakho Baba. Senze izwi lakho moya ingcwele, moya namandla wonke. Baba nali ibandla lakho namhlanje moya uphila. Let us set our eyes on the things that come from above. In the name of Jesus. Baba sathandaza ubungcwele mayingabi into esiyithethayo kodwa mayibe into esiyiphilayo. Ngelihle igama likaJesu Kristu. Amen. Salam.